football Titi part jasari somni na ngai thavele don ta ila Manchester City defender poimo Josko Vardiol hi Premier League match ha Chelsea nen anin ma chonrum khana in hliama a hliam hi sinbon anti angal ruwa ni in angal ru hi atliak ti tarlan ani Croatian defender kumsom ni pathumi hi Blues an ma chonrum hian minisom nga pakhanna lak chua ania he match ha vek hian City defender poimo dang Ruben Dias po in khel tlon theilovin lak chua ani City hian tlar hnunga boina lian jok an nei pha Josko Vardiol hi ain liamnat awangin hunenge mo chen acholri atul don ani West Ham United chuan team thuam changna atan Italian club Lazio atangin Argentine striker Castellanos an la luta kumli le achan vedai contract an zia puya contract zia bel theina turin thuan thlungtel bok kumsom ni pasari mi hian sangni somni pathuma Lazio azoma match somkwa pariat atangin gol somni pahnia khunga asi som paruk anei tel Argentina senior team tan match ni khelve to bokin ama hian West Ham hian tangkai pui thei turnia an hriat an hmuwa minin an la lut zui aman zat hi officiala tarlan awm lem lo West Ham hian Castellanos ma hian Portuguese club Gil Vicente atangin Brazilian striker Pablo Felipe an la lut to boka Paul Magdalene somni pahni lion seng Castellanos hi tun thasik transfer laya player an lak lu pahni na ani West Ham hian English Premier League season kalmeka match somni khel to in chumthum chawan la chaka point som pali chau lanain relegation zone anom meka match somni atang hian gol somni pakhat chau an la khung bok gol khung an harsat na sut kian tumin striker pani an la luta a hei hi an thatpui lo chon an team manager Nuno Espirito Santo hian atuar zui ngein arin om Manchester City chuan Crystal Palace team captain contract mangzo hnai mage hi laklu andua tun thla thlasik transfer kongka honchu nge hian laklu andu ni in BBC in atarlang City hian tlar hnunga boina lian tak an nei meka Josko Vardiol le Ruben Dias de Baca John Stones po in hliam mek ni in hengte awang hian tlar hnung playerin tlak an mamona asang le ma se mage hi hian du tu dang anei nuala Bayern Munich Real Madrid Barcelona Inter Milan le Atletico Madrid Baca Liverpool point an la be sei vezel ni in tarlan ania English center back hian du thlan tur anei sho hle Crystal Palace a hian season kalmek thengchau contract aneya contract thar ajek don lo ti chiang to in Palace achua sandona apan turlam ero ala chiang lavani Scottish club ro pui Celtic chon anti manager Wilfred Nancy an bana kumsamli parian mi hi an chhor rei lo hle December nilia an roi tran khani in kumni le achan vedai contract jek ma sela match riat chau Celtic akai shwe mantia an ban France manager hi Celtic manager ni to zongjong zinga match masa pahnia Celtic tlompui tu omchun ania kumsa khajakwa samsari pariat nuwa Celtic in azona match lichung an tlom masak ber an tong zui bok Nancy kai shwena hnuaya match riat an khela tum ni chawan chaka tum ruklai an kloma Besei aphak lo ema wangin Celtic hian dorei du talovin an ban le tawatani Chelsea le Enzo Maresca chungchang kha kanlati chhuwa velo awangin tuntuma hian soikai vele talokila kumin kumtirte a Enzo Maresca an Chelsea achwa sanani kha khan football khovela thong leya achan anin zon siak zui lui ani kha Premier League chanchina kumtharnia manager bang masaber record ania Premier League chanchina chinchia big ni reng to turjinga mi ani Maresca hian kumsang ni somni pali ni puilain Chelsea azoma kumnga dai contract ajiak a season masabera UEFA Conference League no moile FIFA Club World Cup no moya choi puya a ming thale ma se Maresca hnoya Premier League match an khelna hnung pasari atangin tum khat chawan chaka ma hroi tu Arsenal ain point sompanga lain an hniam zui boka ma se tu hnaya an che thatok lo na hi mitam takin Enzo Maresca chua chana an ngai lem lova thil dang om ngeya an ngai kumsang ni somni panga ni puilain Maresca hian center back thar laklu an mamo thua soya ma se club lamin player thar laklu ain an neisa atanga chinfeldan zong turin an ti thunga hemi nu hian boruak chia awm zui nga lem lo thamasa December tha Everton signifya an hne nuin Maresca hian Chelsea a awm chunga Darkar somli paria du om lauber aman thu asoi vele lol thunga hemi thlani som thuma Maresca hian Bournemouth nen gol ni ve khunga ani hne tok nuin media ahma chonda lova club lam chon anuam samlo ni in an soi hemi tum hian mithen khat chon amalam hun ngai toin chumia chon ain sorbing ni in an soi zui hiala
anu ni rei lo te a aban thu kan hrezui ta ani Enzo Maresca chua chan hi chiang taka soi omlo ma sela thuleng then khada chuan club chunga club ho tu dang tele Maresca inkar a thalawa inrem theita lovin anin tha then ta ti te tu hnaya an result chia awangin club ho tu lam anlung oilova Maresca hian ban mai thei ani in riain ban ni ai chuan bang ni athlang ta jok ti te Chelsea medical team le Maresca thu ain mulova medical team nen hian in mil lovin chumi awang chun a chuak ta ani ti te player a khel tir dana bulran tung hen mumal nei lova asik soina sathin em awangin fans lam soi selna anasa a hei hian aril ru atin hwal na sa chu chuan ado theina atikiam ni te in an soi tel boka achana ngai kong sang in nei te te si mu tur le hria tur awm nual mai Chelsea hi manager laka do theilo takan nia Maresca ero ban ni lovin ama abang zo kania heiwang hian kumsang ni somni pahni mei tha atangin Chelsea hian manager nget anroi panga na tur anti chian angai don ta ani Maresca hian Chelsea hi match somkwa pahnia akai hroi mana tumsom nga panga achak puya tumsom paruk do nei puin tumsom ni pakhat an klom za somnga pakwa point pariat chak puin champion no moi pahni achoi pui man Chelsea thu chua chuan Enzo le Chelsea hian hetianga in thathen hi club tana thatura nga in club hi kong dika akal le theina turin hetianga ti hi trula an ngai thu tarlan ani Chelsea hian Liam Rosinier France Club Strasbourg ka ming tha mai hi roi antum ni in alang zuya athupungin anin rem to ti tarlan ani tabok heiwang hian English coach kumsomli pakhat mi hi Chelsea head coach thar ani ngei don ati theita a Wayne Rooney assistant ni to thin hian English division niam lama ton hriat anei towa Chelsea enkol hi ain huam ang reng viau ni point soi ani coaching lama a tho pui thin Wayne Rooney point Liam Rosinier hian Chelsea kai hruai hi aphua ngain Chelsea kai hruai ngei se adu thua soya Rooney hian aring tok le Rosinier hian Derby County interim angin akai hruai to a Hull City akai hruai to boka Strasbourg nen henga tang hian avain match za somnga pathuma team akai hruaya chumsamruk panga chakpuin chumsamli panga draw nei puya chumsamli pathum atlom zoga atan pui Chelsea hian thatpui thei in be sein an lalu donta ani Manchester United in Ruben Amorim anbana Portuguese manager hian thlasom pali chungchau Manchester United hi akai hruai man Amorim hian kumsani somni pali November thla khan United hi Sporting atangin azoma Sporting a contract nei lai ani awangin United hian Sporting hena Amorim a release clause pound maktadoi kwa point panhi panga anpe Amorim hian United ina an man than lo tak back three system man puin ama system pangai United a hian apuluta ma se base an phak lo ahun tirlama tanga an ban thlengin fakna ain soiselna adong tamzo ka United hi match somruk pathuma kai hroi manin chumsomni panga chawa chak puya chumsom panga draw nein chumsomni pathum an klom match somruk pathuma tang hian goal za somni pahni an khunga goal za som pali loi an chua aya an khung atam jok na hi goal riat chawania United level atanga chut phei chuan a chhle season liam ta khan Premier League a som pangana amoran boka kumsang khazakwa somsari pali nuwa English top flight league a amor an bok niamber tum antong phak hial heiba ka hian sangni som panga season atanga chiarin United hian European competition an khel phak lo masak beran tonga Europa League final a Spurs kha ne ni sela he record chia hi an nei lo ni mai tur Tottenham laka an klom ta sia Amorim kai hruai United in record chia an nei bel pha Ruben Amorim hian ni puilain team thuam chaknan paun maktadoi zanhi som paruk lai mangklinga Brian Mbeumo Benjamin Sesko Matthews Kunhale Lamens te alaluta ma se team angin base an phak ta chuang lo Premier League a Manchester United manager omto zonga Ruben Amorim hi win ratio nei cheberania za somthum pakhat point pakwa chau win percent nein acho rualin match tina goal chhuat tamber ani boka match tina goal khat point panga pathum zel chhuwa ji angani heiba ka hian clean sheet nei tlem berania za som panga chau clean sheet anei pui Sir Alex Ferguson an kumsang ni som pathuma Manchester United achwa san nuwa United manager omto zong zinga Premier League a match tina point lo chhuak tlem berania match tina acho rualin point khat point pani pathum zel chau lo chuak angani United in Amorim anroi nu hian Premier League a
Manchester United aya point thok chuak claim team pathum chawan oma chungte chu Wolverhampton, West Ham le Tottenham te an ni Manchester United hian point samnga paria chau Amorim hnuaia Premier League an thok chuak Ruben Amorim hun chung bi ka hian Premier League Manchester United hi goal chhuat tam zual team palizinga an tel boka goal somsari pahnih loi an chhuat anni aya chhuatam om chhun chu West Ham, Wolverhampton le Brighton te chau anni tun season a big Premier League match somnia tumriat achak puya tumsari draw nei tumnga an tlom point somthum pakhat an nei meka tebula parungna an om ma se tebula pakhanna tanga sompalina china goal chhuatam ber annia goal somthum loi an chhuat Ruben Amorim hian Premier League big United hi match somli pasaria akai ruaya heta hian match somli panga a back three formation manga lulul takin a system hi akeng ko zela apart chuak zauta lova anin ban tange nge ani Sir Alex nuwa manager an roi to zonga Amorim hi a cheber ti thei khopin asu nuwa hian a thalo lama a berni na om manual Sir Alex Ferguson nuwa Manchester United in manager nget an nei to zong te su nu tlang pui enta ila heta hian English Premier League bi ka chau Amorim hian match somli pasaria chumsom panga chakpuin chumsom pathum draw nei puya chumsom pakua an tloma win percentage hi somthum pakhat point pakua chawani Ralph Rangnick khan match somni palia kai suaya chumsom chakpuin chumsari draw nei puya chumsari vegan tloma win percentage hi somli pakhat point pasari ani David Moyes khan match somthum palia chumsom pasari chakpuin chumruk draw nei puya chumsom pakhat an tloma win percentage hi somnga ani Louis van Gaal khan match somsari paruka kai suain chumsom thum pakwa chakpuya chumsom pakwa draw nei puin chumsom pariat an tloma win percentage somnga pakhat point pathumani Ole Gunnar Solskjaer khan match za pakwa kai suain chumsom nga paruka chakpuya chumsom ni pakwa draw nei puin chumsom ni palian tloma win percentage somnga pakhat point pali ani Erik ten Hag khan match somriat panga kai suain chumsom li palia chakpuya draw chumsom pali nei puin chumsom ni pasarian tloma win percentage somnga pakhat point pariat ani Jose Mourinho khan match somkwa pathuma kai suain chumsom nga nena achan puya chumsom ni paruk draw nei puin chumsom pasari an tloma win percentage somnga pathum point pariat ani Premier League bi ka Sir Alex nuwa Ruben Amorim hi Manchester United manager omto zong zinga win percentage nei niam berani Sir Alex nuwa manager an roite match somni panga team kai hruaitling chin hawa in elna an machon zong atanga an sul nu transfer market ina atarlanda na chuan Jose Mourinho khan match za somli palia akai hruai mana win percentage somnga pariat point pathuma nei puya Ten Hag khan match za somni pariata win percentage somnga pali point pasaria nei puya Ole Gunnar Solskjaer khan match za somruk pariata win percentage somnga pali point pani nei puin David Moyes match somnga pakhata win percentage somnga pani point pakua nei puya Louis van Gaal khan match za pathuma win percentage somnga pani point pali nei puin Ruben Amorim hian match somruk pathuma win percentage somthum pariat point pakhat anei puya Ralph Rangnick hian match somni pakua a win percentage somthum pasari point pakua anei puya in elna zong huam chuan Ralph Rangnick ain Ruben Amorim hi claimin ache thashet jok ti thei chau ania chuwangin Ruben Amorim ache chiazia hi statistic hian athil fia chiang le Ruben Amorim hian kumsakni somni panga January thla khan khatilaya akai hruai United team kha United club chanchina kumza somli pasari chunga team cheber an ni hial mai thei ti na soya anaute thatok lozia asoi chuak mia soisel atok zui lak bokani kha tun pathiani zana Leeds United nena gol khalveve khunga anin hetok nuin United a hian coach ang nilovin manager angin na tho adu thu asoi mau maya a contract thlasom pariat chung dai azo huna chuak turin ain pei thu asoi telbok Leeds United nen anin hetok nuwa athu soite hi akhal leya he muna hian manager ni turin kalau kala coach ni tur nilovin department ina hian scouting department te po telin sporting director po anni po hian an na tho an mamo keipo in thlasom pariat chung ka thokanga tichuan kan che ang manager ni turin kalau kala coach tu ringot ni lovin ti thua hian ka chiang tok viawe Gary Neville hi miten an chel lova asocial na thu engkim mai hi an dol zo lawani chuan club hi kan ti danglam mai a chu lang atia
Ruben Amorim thil soi te hian zuya hlo hlea heng a soi zinga hian manager le coach chungchang a soi hi club chung bo ruak ti sang thar tu bera ngai ani a soi dana changa alan dan chuan Amorim hian manager ni adua manager ni turin United hi apan ngei boka ma se United hian manager abe sei ang an ni thir lo ni in alang coach mo phorna lam jok Amorim hi an chan tir ne mai in angai theya heta hian alung oi lo hle ni point alang ani coach chu club ho tu lamin team an din enkola kai shwai tu an nia manager chu team din tu enkol tu le kai shwai tu an ni coach in transfer a thu an nei lutuk ngai lova transfer lam boipui tu ten an ron chuan emo club ho tu te a rotna an thlen emo chu anin rol ve theina ani maya manager chuan transfer a player leile hral konga thuneina aneya chu wangin football club a hian coach a in manager mo phurna asanga a hau tak zoka a zau zoka an thu zok bok Amorim po hian manager ni adua United po hian manager ni turin andor ma se manager angin an treat le si lo ni in alanga chu Amorim thu soya tanga ngai bel thei anita a hei hian United club ho tu te thin a khei ngal ni nge in alang ta boka rei real lovin anin ban zui ta ani Amorim hi a che that lo wang le a tong nat ema wangin an ban ni in alanga an kara thu top ti thluk ani manager an ban ta ka wangin Darren Fletcher an player lui hian United hi akai hroi lai lok dona Fletcher hi in khel line midfielder thina nia in khel a chol san nuin Manchester United a under 18 team kai hruain coaching lama ain mangzuya ma se senior level a coaching lama ton thiat ala nei lo club technical director ang ero chuan sangni samni pakhat atanga sangni samni pali thleng khan athokani Sir Alex Ferguson a hunlaya an player kum sangni pahni atanga sangni sompanga thlenga United ta na khel United kor hachunga Premier League no moi panga lai choi to Champions League no moi te po choi to Fletcher hian manager thar an roi ma chuan Manchester United hi akai hruai don ani tuna hian Manchester United nena soizom manager enge muzatan oma Aston Villa che thatpui tu Unai Emery te Bournemouth che thatpui tu Anthony Iraola te Crystal Palace team manager Oliver Glasner te Newcastle team kai hruai tu Eddie Howe te Ipswich kai hruai tu Ahma Poa an soizom to thin Kieran McKenna te Anni baka hian Manchester United ina interim anga an roi lai lok to Michael Carrick te ming po lamri kania Anni baka hian Barcelona kai hruai to thin tu Xavi te tuna PSG kai hruai tu Luis Enrique ming te hi soirik zingami ania Luis Enrique hian PSG a hian champion no moi hlo chuat thei anga FIFA Club World Cup no moi ti lo chuwa hlo chuak vek towa heng te awang hian then khat chuan thlem chuat thei tura te po an be sei ani Anni baka hian Real Madrid ro pui taka ka hruai to tu ma se hun enge mo chen chol ta Zinedine Zidane ming te po lamrik zinga atela Brighton ka hruai thin tu tuna French club Marcel ka hruai tu Roberto De Zerbi te po lamrik zinga antel England ka hruai to tu Gareth Southgate ming po lamrik zinga atela ma se Southgate hian coaching lam lu chil le thoi atum lo thu lo sei to a heti chung hian remchang om hi then khat chuan anar phal lo mai te po an ring ani in khel result lama kaita ila Africa khomol puya in elna sangber AFCON chu khatchun zom zel ni in Africa Cup of Nations a hian quarter final lu tur te ti chen me kan nia Nizan Khan run of 16 a match ni khel ni in Egypt in gol thum gol khatin Benin an nea he match a hian mini samruk pakwana Egypt hian Marwan atia mangin ma an hruaya mini samriat pathum na a Benin hian Jodel dosu mangin an sut vele hun pangaya chakjok anam lova extra time minute samthum an khalchun zom heta hian Egyptan minute samkwa pasarina Yasser Ibrahiman gol khung belin minute za somni palina Mohamed Salah an Egyptan an gol thumna akhung lea Egypt hian extra time a gol ni an khung mang tangkain gol thum gol khatin Benin an nea quarter final anin hlangkai nizana in kheldanga Nigeria in silifain Mozambique an sopa Nigeria tan ademola lukmen Victor Osimhen le Akor Adamsten gol khungin Osimhen hian goal ni akhung ani ti hian Nigeria hian run of 16 paltlangin quarter final anin hlangkai ani zanina run of 16 match danga darkwale achan vea Algeria le DR Congo anin machonanga zanlai pel dar som panhi le chan vea Ivory Coast le Burkina Faso anin machon don bok quarter final lut hi team paruk anam toa Mali Senegal Cameroon Morocco Nigeria le Egypt ni in
Mali le Senegal te quarter final anin ma chon dona Cameroon le Morocco anin ma chon don boka Nigeria le Egypt te ma chon tur hi zan ina anti chiang don bok zan ina in elna then khat khelchun zom tura om boka chungjinga chon English Premier League ka dar khalle chan veya West Ham in Nottingham Forest an mi khwal dona Serie A po khelchun zom le tur ni in dar sari le chan veya pisa le komo dar som le chan veya Leeds le Roma dar khalle mini sompanga Sassuolo le Juventus anin ma chonanga Spanish club ten elna Copa del Rey ya dar som pakhat le chan veya Granada le Rayo Vallecano te anin ma chon don bok ani BBC na transfer thuleng atarlan te ngai thak chun zom ta ila heta hian mi rorin tar langin Manchester United chuan Ruben Amorim an ban ta ka wangin lona an chuatir Marcus Rashford hian United a kirle a hre talo ni in atar langani Telegraph in tar langin Crystal Palace kai hruatu Oliver Glasner hi Manchester United manager ni mai thei tur zinga atela ani hian tuna akai hruai mek Crystal Palace a hian tun season thleng dai chau contract aneya contract alejiak thar lova United hian laklu mai thei tura po ngain laklu an du zinga po atelani Melin tar langin Manchester United player pathum Kobe Mainu Joshua Zirkzee Manuel Ugarte te hian Amorim la cham se chon January tha club chua san an duwa ma se Amorim an ban ta ka wangin ani pathum halam hun hi achiang tari lavani Italian chanchin buten tar langin Juventus chuan Liverpool dorin Federico Chiesa laklu an duwa kum somni parian mi Italian forward hi Serie A club lian hian lona ho an du ani Sky Sports Germany in tar langin Manchester City in Bournemouth player poimo Anton Semenyo an laklu mel ta sia hei wang hian Bournemouth hian Semenyo mun ruang no khana turin Stuttgart German club atangin German forward Jamie Leveling laklu ngai an tuma Paul Magdalene samthum pali point pasari vel sen anin huam Team talk in tar langin Chelsea chuan Jeremy Jacket kumsom ni mi Rennes tana khelmek hi laklu tumin ma an lameka Liverpool Arsenal Real Madrid le Manchester United ten French defender thang duang hi an be sei mek bokani Italian chanchin buten tar langin Barcelona chon Al Hilal atangin Portuguese defender João Cancelo kum samthum pakhat mi lonin an ho dona Inter Milan point João Cancelo hi be sei ma sela ama hian Barca pan hi athlang ni in tarlan ani Fabrizio Romano point Cancelo an Barcelona lona apan tur thu hi atar lang to bok Melin tar langin Crystal Palace le West Ham te chuan Norway forward kum samni pangami Wolverhampton tana khelmek Jorgen Strand Larsen hi laklu tumin anin chu mek team talking tar langin Tottenham chuan Santos atangin Brazilian left back thangduang kum som pokomi Souza hi laklu antum meka Newcastle point laklu antum Ole khatichin khatun tuma football ti kan ngai thak he chin chu nile photro se